Amasaina azata khwai ZIUSA Board of Directors te hi zongina zomi Association Malaysia tutung zin hongvai homte zongina zin tun vai hong homte zongina zomi makai ulenaw lomle gwal mutom tom panena ong pai navikun chibai kongbuka za tak na lian pi to athakena kong mo khi chi kong gen ma sanwa ma ke anaw pang pian kai phial zongena semna lama politics anai ngal ji abol hiloina ai zongena politics vai akan agel mi ka hi na hichibang ang tan na hamphat na ZIUSA tena nong piak manuna amasai na note tunga longdam thu ong puak pha pha noming tunina keynote address pen punun pina onggen chiangena nil som thum khong thugen dingena ongke saina chi chiangena kenzong hia PPT ongget sam pakena nangai sut nau to kituak tambel thei kengena hi zongena tol khat sungma ngai sut na tuam panina thu kagang isut chiangena mailam ikal suan zia ding to ke sai hi zongin ei zomi sunga muan na kilem na lim tak akip tak kongom the na dingina bang thu bangla van leng hoi tam chi ngai sut na panina hi thu tom khat ong lui kheleng chi ka ngai sut na hi atai ti la zomi te sunga kilem na kip om the na dingin party le kipol na khen lama minam le gamwai I hom thei tam chi athuluina kongbol hi kabol siangina tulai taka ine party le organization te pen asimmo ahom tho hipa zenzel loina mailam huna ahwam lian zo ichi hiama availian zoina zomi minam vai le gamwai isai zo tamchi ngai sutna hi zo hi chi amasena konggen pha noma ei zo mi te pen minama hong tel pasian anei mi te hi ma bangina minam vai pen secular politics bek hilowina minam vai pen biak na to amek mat den hi na ilai siang thoma maina kilem na abol te pen pasian ta hi achi ma bangin ei hilaya muntuam gam tuam panina igam sung ingai sut siangina nakpi takina isunga kisiat na kilem lo na ngom chiangin hi chi bangai sut na hong piang hi chi I thei cha ahia igen ma bangina kilem na igen chiangina kilom lo na isunga om khin hi chi honglang sakhi mo kilem lo na om lo hi le ei te hi lai ki pai khom lo ding hi toy manina amasai na kilem lo na pen ei sunga om khin ahi manina bang chi bangina kilem ki thei ding yam chi ngai sut na panina hi chi bang conference nei hi na ilai siang thoma en leng atang pina Christian perspective ina ya biang na lam makai jong tampi yoma biang na panina mon na tak kilem na tak om the na ding na salom pen pasian thu palsat na panina kilem lo na om pen pasian to kizom ki ding ina to pen anagian na thu lai siang thowa singlam te tunga Jesu Christ ina imo khel na khem pe hongmai sak na ding ina ei le pasian akilem lo kim lai pen hong kilem ki sak na to pen panina to sung panina kilem na hong piang ki ai chi ithe isan kemtek ahia leitung ngai sut na panina atang pina kilem lo na igen siang ina kilem no na lim sunga jong kilem no na pen nam tam pi om ahi manina South Africa banga apartheid hunlai racial discrimination ichi hiam minam vai to ke sai nak pi takena mi vom le mi kang ki kala ke deidan na ekila kisimmo na ki huat na nak pi takena conflict kilem lo na om chiangina hilam to ki sai na thu akan ma le lai tam pi ma agel tuni chiangina conflict study sading ina akingai thuping kingai thuping ngai sut ma Donald Harawich na again na panina meta conflict about conflict hi china and again hi chi changina conflict lim pen mi vom le bi kang te kilem lo na bek khilo ina engol tampi ina
kian thei ding hi tua na san pen apila siam te na akanu chiang na ngone na tua a conflict lim pen akilem lo na lim na ngona kilem thei lo hi athu san danu amu danu ekile athu khup na lim pen ki bang lo hi chi again no na meta conflict about conflict hi chi again na hito ki sai mai na notice in de bang ke ina ka research na panina naga sunga adia ke na naga te politics independentist politics chi hiam amao gam suwa tang na india panina suwa tang na ding ina nakpi thakina aswal khit nungu ina india kumpi to ki kalma azong ken ka Fulbright postdoctoral research again na panina meta narrative disensa som hi chi na ka argument khat chini kapai ka thuwan khat hiya hi ka gen na panina nagate sungma ma amau independence india panina so tang na dei pol le ade ilo pol ki kala kilem lo na omin ekile india to ki gom ding a hi zongina tua sunga bangchianga kilem na om thei ding bangchianga power sharing pen om thei ding chi nasan to ki tua ka to nasan na zong pen kilem lo na ekile ngai suna tampi om a hi na tua pen meta narrative disensus sina kana gena kala in gel na pol khata zong na pi ta kena kana tam ko pi khata hiya tua a framework line a context banga ending hileng e zo mi te khanglam hile saklam ka si siang ina Myanmar context le India context banga ending hileang spring revolution ongom khet nungina na pi ta kena isunga kilam lo na tom bel 2021 khet nunga ong piang pa vathilowena kilam lo na tom ngai su na kiban lo na pol pi khat ke kale hi zongina ekile i society khat le society dang khat NGO tom ki kale hi zongina kilem lo na tham pi om te pen nak pi takina e sunga ong kwang hi chi pen mu hiat the ina om hi to pen isangin e sang the ki phial zongina intellectual ekile academically yet chiangina adiakina tu lai ta ka khanglam banga hi chiza ZRAE le PDF te boyna ekile zolen te boyna pen inter party conflict la engola zong et thek ina to chengina tunaya hiya thau toy pol ki ka amau tupna amau ngimna hi zongina to ki kala ki thek siam lo na ekile lungsim ki hol thei lo na hangina zong na pi takina ki thek siam lo na kilem lo na om hi chi kimuthei to ma bangina Manipur lama Indian context banga 2023 tool ni le som ni le thum hit event te na tha chimit ding na hong del khian nung sangu hiam gam ekile hiam toy pe nak pi takena ongom ai manena e sungma ma azomi ku ki kal e zongina atom e sungma ma azam ni da ngai kilem lo na tom te pen hong kwang to hi le kilo a hi manena kilem lo na pen tam pi tak ni da nga i phut khak lo ingai sut phak lo pol khat pen ki tuak to hi le kilo ina to hangina ke ngai sut na panena hi kilem lo na tom hong kwang khete ina e sunga power equilibrium ichi hama power distribution pe na pi takena hong suboi hong nong kai sakhi chena kimothei bangangiam chi che international system ma jong ending hele am US ina cold war hong be na cold war kheche unipolar war ngomina to khit non chiang ina multipolar war lama transition ngom chiang ina US ma tu lai takena hichiza adeng del na pian ina hegemonic status nidanga anei pian nakpi takena kiam suk ahi manina to hangin instability nakpi takena on power equilibrium nakpi takena ki disturb ki suboi hi chi ki mothei to imani na khatwe ve cheng ina ngai su cheng ina e sungma ma jong e context ma jong hi chi banga boy na in hong nok chiang ina isunga pol pi party le organization ine sa tam pi te sunga nakpi takena ngai sut na tuam hong piang theina pol khatte na party khatina zomi interest khem pe represent hi chi ngai sut na apai pi jong om adik na chiang jong omina ahi jong ina organization khathiam party khatina zomi minam interest pen huam kim zo lo hi chi pen isam ding ipom siam ding kesap ding ina ngai sunin ka chi chang ina piang na lam hile
secular line lam hele organization khat pe pe na zomi interest pe na pi takina ahat sak song hangina zomi khem pe interest pe pol pi khat organization khatina huam kim zono lo hi chi pe itel siam ding kisam sang to itel siam keile ei sunga kilem lo na te pen kilem ki the na ding ina peace building pen ham sama ma khading hi chi ngai sun na khat ahia to ki tuang mai na ithi sama bingina party le organization Indian context panga ZRO kineina ekele keno Kuki national organization azomi wama alian so sema igen level azo minam context banga ending hilang pen alian zo ki hom sakina ahi zongina azomi context lim azong pen ya ai Manipur context banga paubin kwa so tepol sung na sana zong tunai chiang ina politics tuam pi khathong lut manena I kipel khap na tuam to paubin sung ma zong ngom ai manena to hanga I azomi ina khai khom kim lai pen tu chiang ina akhai khom zo lo pol khat mga dissident party ichim amao perspective abel amao authentic zomi interest represent dana akigen pol zo mena ahi zongina to dan deu te pen angom to ding ahi na e sunga party khalle party ki kala kelem lo na te pen localize da mo to party khalle khat kilem lo na pen amao ki kala kilem lo na zomi te kilem lo na khen pa lo ai manena to amao kilem lo na pen ik localize da I content da isiam ding to banga I content da localize da isiam kile e party khat ekile organization khat kilem lo na pen minam kilem lo na ekile minam gal banga inga isut kha thei mo khina to pen ala hoi mama hi chi athakena ngai sun itel chem de makagen nom naina gen te na khanglama banga ZRA le PDF zo len te ki kala kelem lo na pen amao ki kal kelem lo na hena azo mi sum huapa banga kelem lo na hi pa lo kachi nai kachi chang amao ki kala kelem lo na pen amao so ki localized thele mo ekile India lambanga gen te naina azo lam athau toy pol le ZRA lam te kilem lo na pen amao ki kala kilem lo na mana amao ki kala containerized dan ekile localized dan pen isiam kele hite pen iminam buk boy na hi pa lo ahi na again nom hi zo in kachi chang azo mi bupa politics pen interest pen alien zo hi gi ahi na pen imang lo ding ina party le organization ki kala kilem lo na te pen level to ma ipaisiam ikhen siam kul hi chi again nom hi zo in mo to imanina kilem na kip the na ding ina kisam ma pen kilem lo na na sunga kilem lo na pen nak pi takina hong amei ma pen lian lo ayam puak zo lo za thuak zo lo za khopa maina timing pen kilem na ibol hun pen timing pen poi mo ma international conflict studies banga again chang ina conflict lim pen nak pi takin awang lua atun maina akilem ki kele conflict pen lep ki tak pen hak sa hi che mo timing pen poi mo ma ani nak kilem lo na lima nature of conflict pen nature of conflict is dena konggen ma meta conflict komina meta narrative dissent has kachi chen conflict lim pen et dan pen a layer storm to ma ithina inter party conflict komin inter organizational conflict komin ekele in ideological difference le conflict tom to mina to ate pen amao level to kitwa ka I atil dan ekele engage dan isiam ning to pen ke sam ding hi to chengina athum na mode of negotiation kilem lo na na a party te pen a stakeholders te pen bang chilem to ading ilep to chengina punun pina hi international peace conference vai ongien en jong again pen banggen ka hiam chi chena kilem na asai ding te na kwa kilem sak ding chi mo a party involved te pen kwa hi hiam chi lim takin identify ki something to identify to kisam to kituang ma dena konggen ma wena power equilibrium pen nakpi takena
i ongki balance non lo a hi na khat ve chang ina mode of negotiation na kilem na tak akip kilem na ibol ding level party in conflict a conflict a atel kilem lo na aki kha party te pen ina amao azakim banga kinga isuna aki ho khop thei ding pen kisa to banga kilem king na isom chiang ina i mi kang pau kong ki bangil pau e kang pau pen siam phalo khat ve chang teaching pen english ngina ki bol ki hi na english ong pai ke zelina e pau na jong again khat ve ham sa zelina again pen ba ya mi che chiang ina hegemonic peace ki che khatomina hegemonic peace ichi chiang kilem na ding ina ki ho khop na lim lima e party te ong tut khop chiang agenda pen ko lui khian ekil ko agenda pai pia kilem na bol ding atha zo party te de na bang to kitwa peka pai bi ding mo ekile tua ki ho na muna peace making bol na muna negotiating partner te pen kiza ta tua a level playing field ichi hama akibang akinga isuna negotiate bol ding in tua compromise pen ham tang ding kisa che nai be che chang mode of negotiation pe na equal partners akinga isu ding in akikimbang akinga isu ding in a give and take pen ding kisa tua hilowa athahat zo khat de dan beka peace kilem na ibol kilem na pen kip ngei lo bang hang mi chi chang tua banga kilem na pen hegemonic peace kichi mo to pen international conflict studies akide phalo hi chi athagena phogni toy manena e politics lim pen Morris diversion idea politics again bangina e nam langni nei hi na conflict alang khallama kilem lo na min alang khallama ke pan khop the na peace ekin stability amina conflict lam pen denina gen ta hang kipol khop na kilem ki na the na ding ina apoi mo ma pen norms trust ekile institution kesa kachi chiam kilem na ibol ding le imailam kalsuan zia dinga bang en norms so kesai ekil khat le khat kisa banga kimon ngam na ekile institution adet akip to banga kilem na apiang sak thei ding institution nei pen kisam ding hi chi ngai shut na ahia banga ge mi chi chiang ina to banga parties conflict aki involved parties te na to banga norms to kisai norms chi chiang gen te nai na kilem ngai shut na kibal lo na muna kithu to ding hak sap na mun na ngona hiam gam jang lo ding mo non violence yen dena norms bang khat hele ekile andi na norms dang khata mutual recognition and mutual respect kiche khan kilem lo na pen appeal mo ding hin imimal ngai shut na ki bal lo ma bangina organization i represent pen ke bang lo party i represent pen ke bang ideology pen ke bang lo hi na tua e ngai shut na bek to ipai pi som det le kwama to kilem thelo den ke to thelo ding hi na midang ngai shut na pen iza ta thei ding mo midang ngai shut na pen avelu pen ibanga isan the I recognize the ding hi chi athakena phokwai to hi kele isunga hia conflict studies akya gen ma pen ethnic fractionalization chiuna hi kilam lo na te pen kilam ngei lo ding ina e azomi sungbanga Indian context ile Burma context Myanmar context bang a minority ki hen zala ina ki khen thang na hong piang ding ina ki khen thang na ina I minoritization pen minam tom I hi na pen nak pi takena minam ong new sek sem ding chenai I politics pen thanim de ding ke sem ding atha pen ke sem ding ina thanim sem ding chena minoritization pen isong ang hat sem ding toy mana azomi sunga iki khai khop the ke overlapping consensus dan piana alian zo I party le organization nei te tunglama politics tak siding hi le minority hi na pen itel siama to I minority hi na sunga hong phel kham the gen te na khanglamanga e ZRA I le PDF zolian te ki calculum lo na hanga I politics pen alaya ong ki phel kham lianina to hanga minority hi na pen ong sunem siam
ong set nia new set diak lai na ong ne i bargaining le i negotiating power pin ong thanem sak ma che nai mo ka chi chang state level hiam national level a political dialogue om chiang banga vatukom ding hileng a se ni kiswa i chang se ni ban tom om be lai na to hanga political dialect loklim lima pen i voice i o pen anaki no lo ding o kinai no lo ding che nai negotiation power roi mana enic fractionalization kilem lo na ki khen khap na chianga minoritization pen hatin i bargaining power pen niam thane a hi manina ei sunga a consequence ichi hiama hi hangina stalemated conflict om thei stalemated conflict ichi changina ya kilem lo na pen om dena hi manena kilem na lo na om ni lo a hi man isunga pen hiam ngam ngam tan na jong khok ki salo khal khat ke tha to na jong khok ki salo the toi manena international conflict studies akiza thang ma judgment ke che khatina again na heartling banga conflict che na heartling conflict che changina akilem lo to hiam gama ki do tian khat pe ni na hi zong non ma ki achi thei ma se pe kilem na kilem na ding na ki tho khom ngi lo hi che mo to chiang dong i phut to ut ke le hi ikilem lo na te pen ahun lai takina ahonom ahi manena to ahuna ikilem ki ding pen kisa to hilowa ikilem lo na tom te pen ya banga kilem na inei the kile frozen conflict zong te kilem lo na kilem na the lo namuna pen kimon mo na denena trust building the lo institution cooperation khat le khat ikipol khop the na ding ekil ipan khop the na dinga institution ki bol the lo ahi mana frozen conflict komin to hanga iminam sumpen chidam ngi lo ni hi chi pen atakina phogleng de wai sai to kom mai na kilem lo na pen players tam pi kin involved to hangena kilem na de ya eteng bang ki to khomina to na social media bang i changena mimal ki ko na jong tam ma ta mo ekile pol pi ma jong ki ko kidem na jong tam ma ta ni te pen spoilers problem ki china spoilers problem chi changena kilem ki na lim pen ade te na patience thuak zo na nga zo na kisam to hi kile a peace pen ni khat ni khat khani thua piang thei ding hi mok lo a hi mana damdama hong piang ding hina tua lampi to na ipai lai taka spoilers pen tamma ma ding ong dem ding ong gen se ding ong gal bol ding jong tam ding hi na to te pen amao lama i hei siam ding pen mo po ta wan hi chi thakena phogle mo thoi sa sunga thugian siam ten again ma bang na singa ga chengina aga te pen ki ding ham tang hi aga lo te pen ki ding lo che ma bang na to sunga jong kilem na tak i han siam chengina onga so piel mo ding ai manena to pen ade lo tia ding ina spoilers problem pen ong ham tang di ai na ani na international politics gin state dilemma chiuna to banga peace pen atang pin peace building lim pen hunla ina thajong tampi ki sem ding sumle pai jong tampi ki sem ding ai na mi khem pe pen to tana tum ding to lampi kilem na lampi tan ato khok tum ding pen hamsa ki sa hi na to lampa ma amao ki sap hia state dilemma chiuna khokhat sajok bengding apayuna ahi hanga ni khoang mui sim pen na nga zo sa pen man pa sun ongomina sun ton tong sa va peluna sa satang va holuna satang hol nawa asajok pen man zo lo ai chang pol khat te pen gel kial pianuna in konti akhwal zileta gel kial ding khwal polina lampa ma hia bil pi te pol ana manuna ana che hiaun to sajok mat ma pen lak zo lo to dan pian khata sum ma jong isajok mat ding pen kilem ki ding hena hi jong na to isajok mat ding pen ki man pa lo the hi na
i to angak zo lo pol khatina lang pa ma bil pi aman pol dan pi na i project pi ong tai san the hi na to pian han chiam ma kul hading hi chi athakina phogling mu thoi isa to kom ma ina i peace lim sunga pi ei sung kilim na bolding ichi changin ei sung ma fiction tuam spoilers tuam gen ta lo external influence om gi ge ei sung kilim lo na ding ong de lo in veng in pa ekile mun tuam panina ong ki go ru ei sung kilim lo the na dinga chi ong the ding pen tang ma de to te pen ipil van ma ding ke sam khading ni chi athagena phogling de wai sai to te pen identify ki ni angin to imenena wanghangina kilem ki na cooperation peace stability building yam ezo mi songa hanna minoritization pen bang che overcome ding mo Indian context banga e azomi group tribal tribal tena to lai ta ken cookie zomi mar group bangina 16% khongki na to asunga e azomi group te pen 8% khongki minority ki na atwas 8% lom te na sanjom e ke khen thang ki chenga suk se cm chini mo minoritization problem pen suk se lo ai na to pen thei kom ma ba ina dena konggen ma bangina i pol pi kilam lo na ti pen khat ve chiang ina i to khen lama politics alien zo isai te ke zo mi zo gam zo le nang ke bit nang hi zo ina to kithu to na kilim the na om ke ngi le i minoritization problem pen om den ding he na ikilem te ding pen ke sam thama ma hi athakina dei hoi sai toi manena to abang om the na ding overlapping consensus overlapping consensus chi na party khat organization khat pen I agenda jong ki bang lo the I interest jong ki bang lo the ai na ai hangin to as te sanga alien zo pen izomi iminam politics ai ma bangina to te sunga iminam politics adingina consensus non negotiable issue gemtina leitang kempin na to kisai ba ekile ei sunga kiuk na ipai pizia ding to kisai ekile development onglo ding te pen bangche banga negotiate din chi dan de pola common minimum goal le consensus pen overlapping consensus pen om ding kisam dingi to abanga inai thing chiang bekina I athak adiaka ei sunga complex interdependence kichi khatamina complex interdependence chi chang ei sung pen bangza ta ina party ekil organization zangena ki khen so phial le hang zo aki khen thei lo te ibi I phung aki ki banga ki khen jang zel zu li chang bangza na ki khen so ne po piangina professor piangina again na tribe politics to kisai again pen tribe kachi che ko Manipur lama recognition paite vai phe asukte iche yama I atom to ki recognize pen phong diven atwate na sanjong pen ina I be nangon huam khin lo I che mo chi chang scheduled tribe khadina I be nangon ongtun khom zo lo hi le izomi politics level iki hual khop thei pen ki samma ma ni to banga ngai sunna inei the kia ya kongen ma bangina complex interdependence pen nei hang bangza takina ki phel khap so mina ki khen thang so pial le hang zo alien zo min level interest pen aki hwal the kele e pen awang se ton to ding hiang chi pen athakin phong ni to banga inei the chang bekina I political future pen tom khat tha ki pheso ni atha ha ding zo gilo lai mo hi zo mina tom khat bek tha ki ni zo ding hi chi athakina phoglen de wa ka sai toy mane to bangom thein de kongen ma bangina I adia kina iso kilem lo na ta piom te pen khen lama party le organization khen lama ki pol khop na kilem ki nam thein de norms bangi ding yam chi pen ngai sun ni mo to ngena jingchan azong session tom ta mom lai ding ina bang norms pen party le organization khen lama norms dena kongen gente na kilam lo na omna hiam gam zak lo ham tang ding chi lo ekile kilam lo na disagreement om na ingai should na ihi na te pen I party I organization identity te pen kiza tak sak ding ki san to athei ding chi ho mo ekile
in kiuk na den chen jong pai ni tom chik kiuk na culture of governance i khota kiuk na ekile minam kiuk na bang che bang han cham to ding chi to chang ina commitment of rules and order hi pen kisap ma ina kilem lo na isong angom hiam gam pian nak pi taka kisang ai manina i khat ve chiang banga ko Indian context banga kagian the zelo pen ingai su na ki bang lo dong khol isak ma te pen ana koi hoyun ki chi na koi hoyun i chi chiang mai to ma i hep khiat ding chi na hi pa zia wen to pen atang pi na i NED pen mon na kilem na tak nei ding i chi level mai lam huna to banga dong khol ma isak ti na ngon pen bang che banga ilong a kai the ding chi pen leadership te ma kai na mo pong na hi mo toy mana bangza tai na ilung sim ngai shut na ekile agenda ki bang ki phel jong ni igal hi pa lo imi isa izomi nam pi ma hi ve ve izo azomi hi na be ton se lo ai hang ina amau te pen lom bang ina bang che bang ina kai ko te santal mufina ama pen political philosophy na again pen politics are out of possibility hi na politics pen 8 ngai shun na to ki bang lo te pen igali hin pa lo toy mana ilong banga bang che banga kai ding agonistic side of politics ina antagonistic side hilo politics lim pen e long bol siam ko mo e sum be khilo ina i vengi pam te to long bol siam ko ina to hanga strategic compromise on bol thing zel ke samina to loa e agenda pai gawina compromise on bol thing me lo long term le short term strategic interest pen tel khial ni loina compromise amol na ding muna bolut loina compromise bol na lo vet na ding bun pyo bang i bol zan le i politics pen ong han ge lo ding toy man na commitment to rules and order pen isong ma jong pen ikilem lo ma dong kholi sak ma te na ngon pen rule of law mo dan le dun om te to ki to ka democratic norms rules and order pen is a thing to banga a procedural justice is a fairness pen is a kile ka chi chang gen te nai na mi khadena na khat guina amuna thaw vaka pa khi bang suk bai pa ding hi masa zo lo zoina ama pen set ding ina inge na iton dan ipo pangena to ki to ka I ama pen thudan na piak din akisap le zo to amuna kisang gen te na ko Indian context banga Indian penal code of mina to ki to ka zo atonga Assyria a case pen a wai sel lo twin pove mo to pen izat siam kia and kangaroo justice dan piana makai te na dong ko la sak mana chia hem khiat ming le mailam huna iminam vai pen igam vai pen ong che dam lo di e sunga I me ma lian pi ke bol to di ngai na mo toy manina hi mutual commitment to norms rules and order pen kisam sai peace kip tak kilim na kip tak om the na ding ina to chang ina commitment to truth and reconciliation isunga pen atang pi na kilem na tak om the na ding ina thuman na thudik to vai hom ding ke sam ding mo makai te hile ekile party le organization tom te na commitment to truth in a hian chi athake na ki en phani mo toy manina I han siam na khat pewa thuman na thutak na chi tak na te bolena imenam vai asai tak piang to kom mai na to banga om chiang ina to I peace conference ma jong pe isong tong tak adong ding ki hilya ele akidong ding hilya e pen I thuman ma hian peace tak ide na hian ekile I organization I represent pen interest agenda back I buai khai yang chi jong pen I ki phat wai mo toy mina khat ve che I organization pen poi mo ma I party jong poi mo ma aya to sanga alian jo pe iso mi politics hi na iso minam politics hi chi pe tel khial het lawina to thuman na thudik na pe atake na phodi banghem chi chena naga context banga zalamina ya punun jong kha ke na this is your kevichu ina a forum for naga reconciliation ama witness the position tampi boduna I naga forum for naga reconciliation 2008 2009 pana pa to hina
ตัวฮีวิสิเชียร์เควิจูซาเปียอามาอปา1992เกี่ยวกับลูกเนี่ยนะท้าวตัวเองนะอามาส่งมาเกี่ยวกับลูก96นนเร็วๆเจียงอปาอังเคิลมั้งอปาเนวเกี่ยวกับลูกกี่กันนะ2021 ama forum for naga reconciliation deposition ichi ama witnessing of bol na kata to gen pen lungong khoi ma ka sak ben imenam sunga hiam gam na hanga liama bai jong tampi om nun tang na asup lo jong tampi on khin a hi na to pen khat ve ve chang na ka ngai sut ki chang ina forgiveness pen ke sami che man ahang pen ki mai sak to na poi mo ma na pen bang hiam chi chang ina abesa hun pen ken manghil thei ki ma ni mo kain kon te tunga hiam gam sanga ka paung ki tha asa ka pane hong ki tha asa ekile iminam sum naga sum ma jong na pi ta ka sisan nai san luang khin to te pen manghil thei ki ni a hi zong ina abesa hun te i hiam gam tat na hanga nun tak sup lo na liam na bai na te pen i chiam te ni lo wa phuwa kalak som ni lo le ke pen zel banga i zel bang chin ta thong in kia ke le ke pen thong in akiden na so ding ka hi man to ka ut ke hi na bangza ta ina mai sak na ham sa phial zong ina to mai sak the na ding ina nat nai cha pain pain and suffering pain hak saloma ma kom hak sa kom pi ma to pain chia i kilem kim na kawa san the pain ni na ke mai lam ading ina liberation of pi hi chi ma to mina ke pain so tang na ong pi hi chi to ai manina adia kena zomi politics albesa hun sunga zong na pi ta kena hiam gam zong ke sa to pain hai ding hello mo i mo ma zong i the i phok zong tam pi omina to te pen chiam ti a phuba kila to ding hi leng inam sung pen dam ngei lo ding a hi na athakena lim takin ngai sun phathat ni hangina to bang South Africa context bang Truth and Desmond Tutu Truth and Reconciliation Committee tena bolo tutung bang jong kalungut ma khat bang hi na ai thei bang hi le a party hiam gam toy te bang pai kho mo la mo abi sa huna agam tat na teu khat le khat ki hom tho na teu alung nat naw apong nat teu pol khat ben chatham house da nam din record jong bol vet lo ding ina ilong sim siang taka ki polak theina le mai sa na kinget to na bang session bang om thei le bang pen mai lam hona mon na bit na kip tak tak pen om thei ding hi chi ke ngai shun na hi na to pen mai lam ikal son na jong ong poi mo ma di toy manina atom na hun son sem ta ya in ingai sut na lum kim do hi so kitel pan pa na gen toy manana ingai sut ding ina mai lam na ikhi to igam sunga mon na bit na tak om thek na ding ina ingai sut ding ina thu namgo ong loi khening ina khatna zo gampen India lam hile Myanmar lam hile Assam Arakan Basin achi na akitut pha hina toy manina gama leitang hausam na pen na saluma natural gas mo to hanga Manipur boy na jong natural gas pen banga pol khat te na zoi u tu na hamphat pi to mo to hi mana isonga boy na saugen ke ni hangena den che recording hongom thei ai na to itel siam ding ina igam pen no khangla mana boy piu to pangata gulumol bang to te pol khong en lep sin to intercontinental natural gas pipeline pen zola hi Assam Arakan Basin omten chini mo Assam Nagaland Manipur Mizoram le Chin state to teng pen zoya India China Russia te pol pen akimol lai ta ko ewe to imana gam pe na gam sunga to banga hausak na te pen ong kila kheding hena to ong kito khet to kito ka sunga kilem no na ne chik te pen to lai ta ka i to khak te pen bang ma hilo ding he jing thai changa i to ding pen sunga hiam gam to yong tam sem ding
ekile banga affection tam ongom sem ding a hi na en to banga khan to na development ni chi pen I phok to ki to ka e sunga I politics pen na pi taka hong sek ding a hi na ikilem lo na ne chik om sa te ben ong kwang sak thei ding development to nang pai ding a hi na en bang che bang negotiate ding chi pen dim takai ngai sot kon mo tai minang ana ngai sun leu chen bang che bang ina photo ding hi minam politics a mo party le organization be khelo wa sang alian zo politics a bang che bang ina en khan do na pe development pe izoi thei ta che ngai sun ni to ki zui mai na atang pi na development alut na lim a pen again te nai to go lumol khong ekile manipur context ba natural gas ba ngom le atang pi akigen pen infrastructure ki gen na infrastructure chi chaina lam bol na hi zongina van leng hele me leng lam mo ekile lam bol na ekile hospital khong ekile clinic khong bol na ding educational institution bol na ding khong pen atang pia international norms ina alo theilowa hi MNC te ina azak ding asep khet ding wa akal khatu conditionality khathina to te pen igam sunga sung alo thelo atang pe paper a bil ngom de paper ka chi changin alaya bil ngom de nge to I changa ken ka gen ingai su ding ka dei pen bang hiam chi changina mailam huna e pen minority ki hin sa e mana in negotiating power pen ong hat lo ma ding thane ma ding ai na e bang chi bang ina alian zwa ki pol khom thu ki hwal thei ding in to te social development adia ka education le health ken ka gen theina khanglam banga adia ka tu tan banga I township te na ngona pen hospital ki chan lo education zong lo college zong lo mo a hoi zong lo to bang pen hi development to na ong luang lo ding ong luang lo ding ina azoi da ni siam kia equality tui phat tom na dinga I to te pen azoi da channelize isiam ke le jingchang thai changa to I leitang ong ki to khiat to ki tuang ma igam pen ong keu chip ding ina nidanga lo kho te na lo ong kho the no lo ding ina khopi ong pi mo kul ding khopi ong pi mo chiang siam na pil na ong nei keu le I nun ta na pen ngom sama ma ding ina minam dang te maya pen liang ko ki ke ma inun ta na pen ngom the lo ding to I mana I minam hi na pen banga dignified identity politics pen ki play thelo ding swag mo to I mana mailamo le phok to ding pen bang hiam chi changina hi che bang khan to na to ong ki joy ton ding social development ongom thei ding te pen I minam politics hu hawina bang che bangina joy siamin equality tui phat to na ding health dam the chedam na lama ekil education lama atiak dak education zong pen ki samma ma iminam sunga apila siam ahon khop khat iom keile jingchang thai changa minam dang tengina ilita house nang to dena kongen ma ben egamong keu dingina e pen khota ki teng thi no lo den khopi ai vati rem so changina ikilo ding pen bang rekso khong ve hek ding ekile auto khong ve hek ding hilalina ekile mi in ha siang ko vaki bang ding hilalina to hi manena I role ding pen niang ma mo to I manena iminam vai pen makai dena lip taka ingai sut ding to I manena tutungina khanglama ZNP ho hawina mi sagi tang mi kinai thei ding so kina lungdam hoi ba chini mo amau te bangina hi vai to ki sai bang lim taka ong wan keule development pen appeal mo inan zo lo ding ang lo ham thang ding ina to te azoi dan ni siam keile APN azang mama mo asup lo mama thing hiang chi pen athagina pho lo vai sai to che athum na kage not pen bang hiam mi chi chengina culture of governance pen ipo phat ko sai kilem na takom the na ding to lai taka khota level a ekile minam level a governance model pen ina international norms to kitwa ka gen tina transparency accountability responsibility of hiam chi mo atang pe governance lim ki gen chenga
accountability ki ge na accountability chi pian aniam pian pa na atung pian donga accountability ane ding politics vai isai lim te pian amao mi pi de na to kitwa ka vai a hom tak pi mau hiam chi pian mi pi ma mai jo o ane ding ki sa mo thai pian ding atoma banga imakai te ma mai jo mi pi te de na to kitwa gen asim tak pi na hiam chi pian amao i don na piak the ding responsive a hi ding to kitwa ma transparency pian asai ding Manipur context banga ada hoi ma kasak pi tunaya development tampi national highway through ang paina hamphat na pian lom paina tangpi tangtai na hamphat pi lo mo toy mana I house sakiu na zia ma lim jong pen lim taka ipo phat kele house te na development fund pol pi tom to mi nei te to ki hom khinena tangpi tangtai na tang khalo tua pian lim takin angai sun ding hi leng jing chiang thai chianga I chidam hoi lo ding toy mana I hi pian lim takai ngai sut ding hina culture of governance lama zong ilong sim ngai sut na I thale zung ma zong I piak kisa to ki tuang man hi no youth department te na to laya na vai sayo hoi ka sa ma pian to refugee to ki sai bang pen mo atang pia asylum seeker refugee khong data khong nong bol som pen no kisa ma pen a pen diaspora community kitamina muto gam to ma ki the za hena to mona iminam te na bang hak sa na to kem chi pen kitel lo chene mo itel the na data kisamina a data te sang siamina to iom na mona Malaysia hive Singapore hive Thailand hive ekile Mizoram Manipur to te pit adata pen lim takina nei the le hang pen data lo na governance ke chen the ding pen lamit hoi lo mo hang pen governance si pen data ke chen lo na delivery pen de bangena pong man lo pa ding chini mo de pa ke sem khelong ding chin na hina a paper a belong vek ding ina a hang asum pen ke zo lo ding chen na ba phatwa ding te na to te pen lim taka yet phat ding de hoi sai to chengina dena konggen sama bangina peace kilem na pe ni khat ni thua pe zeu ding hilo sustainable peace pen I han chiam to ding a hi na ong phong sak mo ngang zo thuak zo so be pai ma zong a ke sapuna I po kyan zo ding ong ke sam ding hi hi to ke saina I Johan Galtung ke chi ama peace le conflict studies ading ina I alubo pia ke ngai su paina again na I long hong khoi ma e ading ina jong izat the ma de ka ngai sun ben kilem na tak akho akipom the na ding ina hi structural violence isunga structurally conditioned inequality gen te na dena kong gen mo hamphat na tam pi hong lo te nei gam sunga a paper abil man ma hi zonya asset khiat tak mo ding om mel lo ang pen development pen long paina hamphat biten hamphat pena khang hu lo le na ai zongena tang pi tang tan khan to pi lo hi mana isunga to dan te na structurally conditioned inequality ngom sakena nilelam lama ikibat lo luat siang ina I mga kimon lo na distrust trust om thelo mo peace ichi pen trust om lo na mo na peace om ngelo ding chi na hi pa le na kimon na om lo na mo na thuman na chi tak na to vai ki hom lo na mo na bel mo na ben om ngelo ding chi na hi pa chio toy mana norms rule and order te pen aliana niyok te tunga makai te jong pen mi nga hi na khat ve chiang khial theima a khel nau pol khat te pen mai sak theu mi na pol khat te pen mai sak thelo chong ve to te nangon a leader to banga mai sak zo lo thei kho pa mo na abol te khel na anei te pen jong procedure akibang mo rule of law akibang pen izat thei ngai to hena mimal kam na hi jan jan lo mo ahyanga atang pia mai lamon ai to the hige minam campaign na atwa to so hele na loi mane na athak thaka hi structurally conditioned inequality chi yama isonga to te pen athaka dim taka ingai su phat ki ka iminam pen iminam gam vai hi zo iminam vai pen ahat na ithi itel thik na ding ina banga
Paul khatin again opinion. The strength of the chain depends not on its strongest link chimo, but in its weakest link chimo. Chain khat pen, chain khat is chang gen tin na khao si khao pen ahat na itel na ding ina ahat na taka vakuai len kitel lawena ahat lo na pen mona vakuai len to asi khao de thiam kiphiam ha thiam ha lo yam pen kitel chimo toy mana iminam sunga jong iche banga inequality ni le lam hi jongena lo nei na hi jongena sumle pai nei na pilna siam na lama nakpi ta ki ho khiat na nge level iminam politics pen han nge lo de toy mana dena konggen social development lam pen limta education lam ekile health lam pen ibil do ding nakpi ta ka na I set ding ke samsai ta chen tang pi tang ta te ki kala ekile makai te ki kala ki thusang na guam thuk pi tam pi amena to hang ma jong minam sunga ipiat thei ding ki tel siam lo na ki thei siam lo na tam pi ong thei mo ka chi changina makai te na to bang gen chen viral ngai na amakai tak tak ti va dot chang ala amau gen na hi pe ma lo adek de ka tu nai changa I social media ha thina agenda le interest tom hanga mi gel lo pi thoki bol tom sakena kilem lo na akisam lo pi piang the toy mana hi gaps in political communication pen isung ma zo athaka lim taka it phathwai sai mo mon na vietnam the na hang pen mon kimon mo na kimon la na pen atang pe gaps in communication hi tang pen na to hi taka pai khoma itot khop bek zong pen I holim khop chiang ani danga ingai su na khat le khat ki ngai su na kon song ki hek the mo I mai to ai ki ho chiang ilung sim bang zain sel book som phian leng jong ki tel na chiang khatom me mo ki bang hen lo WhatsApp khong ki message tang ai ki le Facebook khong ki post in o za ki ko ngi nge to dan de te pol bel hi vet lo he piang vet lo mon na bit na pian na ding ki to vet lo ai na gaps in political communication pen isunga banga bridge how do we bridge mo bang si bang ina ai te complete avec vekin zo a gap pen a gom thuk pen chen gom to zo ke khan ni ai zong ina ai thei za chianga minimize tom sak thei liang ikilam lo na tam pi pen ki resolve ding dai mani na I thothom na ka gen on pen kilam lo na pen a level tam pi ai thei inter party inter organization thei jong hi thei ideological difference jong hi thei ekile makai te le mi pi tang ta ki kala gap of communication hanga kilem lo na jong hi thei a hi na ki ho to khat le khat ingai sut na khat abultung ina bel san hak is a phial jong ina ki mai tu kam kup na inei thok thei sel pen de hoi sar mo WhatsApp khong ai cha u dan dana message ki khak to ekile Facebook khong u dan post dan pen na minimum vai sai som level I minimum vai pen ding del den ding kip ge lo ding toy mana hi reven khub jagoin alai bol zo minam to ki sai thu agel na izo la khat pana I ongen ina long khoi ma mai na hi ding ina zo relevant ding ina ngai su ning ina to again bang yam chi cha pian pi zo mi gya bang zun ding ban za le sin thu tong kum holung ki sang di ni e liang let lia le tang ti oi nam chi von toi sei sang tang zo sei sang tang zo la tol niam ze in zum na talwa e zo no sian von toi tem oi ana chi mo toi mana I teng tong khat thungai sun thei te I mai lam ngai sun thei te na tu khoma holung khomina lung tok takin khat tha khat thu ni khat ni eke khat khani thuina ilong ki hol thei ki khain te ei zongina izo mi igam vai iminam vai politics pen adeng dir khin sa pen minority politics a hi khin sa pen ei sung kilem keilem ei sunga ki hen thang ni lo lia I ogin pen ngai ngei lo ding I tha nem den ding a hi na to phok kom mai na a thakena ngai sut na ekile party le organization tom interest I represent phial jong ina to te pen khat ve chang ina
i abanga akhiat dan mo nol hin dan siamina to sanga alian zo pen izo minam vai igam vai pen lian zo gi ge hi chi pen athakina phok thei sang thei liang mailam huna kilem na kip ekile mon na bit pen igama hong tung ding hi chi ka ngai su na ong sum kheng nge long da me